Ole ngay thật tụt invite chỉ bảy vết ole với lại hiện atom bomb, nuclear bomb, lại hydrogen bomb, thế hi anh em đóng lắm đó, cần zero đó nó, tin anh ấy RAMTE lại, anh ấy chân cùng thế, cần zero đó anh này, ole, ama sabarin ini atom bomb, chú thì chú cần zero mà sao atom bomb chu nuclear fission atom lâu try dar chou atanga achakna lo in siam ania achakna po hi kilotons manga te ania hydrogen bomb chakna te na megatons ai chun te zok ti na ni chu uranium le plutonium na sa taka thlit fi ma tanga siam nin heng uranium coral uranium ti mai la natural uranium hian uranium 235 hi chite tak meu ta hian tel vea apum chandar za 0.7 lek an pai vea chuta tamzok 100% 99.3 la chung chu uranium 238 tian ve thunga amar chu heta hian hei bom sim nan chun aman ve theilowa atom bom sim nan chun uranium 235 ka an mang ta ni kan soi tak uranium 235 hi fissile material ania ta chun heian nuclear fission energy thrui tam to bai alo in chun chu theina na chain reaction anti mai siam chu nan aman the ani hetiang hi Japan raman thak little boy kami core tan khan manania tin plutonium kha plutonium 239 kha fat boy core tan mang ani ve thu ani chuan plutonium le uranium na sa ka thit fi ma tanga siam ania Japan rama indo pui panina khan thak ania thok nang ngiang maya ta han mi alim chona phai chunin nuai khat le sing ni vel in an thingal ni alim chona bo anua bo liama wanga thi bel te piang sul pha te khati khatam tak lo mani chuna hlom em a tin anu fe ap te po now piang tura te po harsatna halo sima an tuin tura te po harsatna halo sima ti khan harsatna na men lo then the ni chuwa hlom em ani thawa low complex low deulak zok po ni sela hydrogen bomb tro chu a complex zok a siam ta ni a real zok a thuk zok siam po har zok boka athok na zok in a tho dan po megatons mang hi la te ani le ya heng atom bomb te hi ati pu nan a trigger atan man ania aum je chu fission bomb chuan fission reaction azuk siam tira azuk chem puka ake patan atom bomb an mang ani chu chuan hydrogen isotopes deuterium le tritium te a chem puka athok na khop maya atom bomb tho dan let zatam tak changa let sang tam zok te a then thei hialani tin nuclear bomb ti chu he fission le fusion apanian component sela chung soina chu ni aum je chu atom bomb mo hydrogen bomb mo along component sela howa an vai soina chu nuclear bomb ti ani chun heng nuclear nei RAMTE chu pakhat na USA nia ani ma sabera siam chok tu po ni la kan soi sul kher on we indo pui panina ma dei atang khan energy Germany nan nei ma sang hlawa hi zila ta le
Albert Einstein ten President Roosevelt anhena nuclear fission manga thrui sang sing tam tak asim chu the zile bom hlom sim chu the ani zete le Hitler na ziten an nei masak vai chun apoidan tu zete le anua po khati khan an lo nei lo te kha kan van nei zete kan ho tho ani hi chuchun Manhattan Project Program andina chuchun he Manhattan Project Program hian sagas go somli panga July tha khan kovel nuclear bomb chu ama sabber in hotling takin alo test theita ani apani na Russia andina Soviet USSR ani chu ahun lai chun Soviet Union chun a nuclear weapon ma saber chu sang go somli pakua khan hotling takin test ve a chungte chu nuwa Russia chun achom ta veka Soviet Union alo ke dar hun laia he nuclear bomb hlom tak mai hi ram ke dar ram tam takin lo chom hlom ta sela chun khovel der thon zir turte mai tu thamania KGB le Russia ten uluk le fin taka an la khop dan te po ngai thangnom tak tingani ta chunin Russia na an nei dan te po hi ngai thak nom deuh mai ni a German mi British scientist Klaus Fox an aro ruk dan te Russia KGB te na an tho ho dan te secret agent spy te na an che tho dan te ngai thak nom deuh mai ni a ngai thak du chun YouTube a po tam tak o mang chu ti chuan apathum na chu United Kingdom ania United Kingdom hian Manhattan Project a khan atomic scientist role a tho ve a min rong Hitler le Nazi Polten an nei masak vai chuan tin nei masak zok kovel lo him le ral mun zok na na aram tho puite ne na nei masak zok tumin tran sa taka lo la ve in ama pol nuclear bomb ero chu sak go somnga pani khan alo test ve theita ani France ram hi indopui pakhat na le pani na allied force lam tang ve tho khan ni boka Manhattan Project a po na sa takin atomic scientist role ten alo thok chu ve tho khan ya thowa a nuclear bomb sa ber ero sak go somru khan alo test ve theita ani China po nuclear bomb nei turin thei to pro chu ve boka nuclear bomb hi sak go somru pali khan hotling takin alo test ve thei to boka ni tin India parukna India hian sak go som sari pali khan nuclear bomb test ma saber kha local pui to chu amar chu peaceful nuclear explosion tia soin anu sak go som cooperate alo test non le ta boka India in nuclear anei dan po hi ngai nom tham tak atlinga tin John F Kennedy khan Nehru nena thuruk hydrogen bomb thuruk te lo shila lo ro kha alo tum to a amara chu Nehru khan alo du lo ani chun pasarina Pakistan India mel mahlun ram ti meila kan soi ti viong chu ani po hi India ram ve tho thin ania amara chu India rama pengta ania amara chu sakho na wanga peng ania achuin hut juina chan tam tak awma communal riots India rama intul vukna sakho na wa intul vukna na satakha na saber kha athenga ta hian mi tam tak mak ta duai chung anti aborol ni ta chunin in huat na chi lain tu chho renga ta chunin a nuclear bomb po hi chet masak zok na an tin nuclear bomb nei ania ramdang chan let na India ramte ang lo takin ramdang laga ramdang te chan let na invent na atana tilovin
chết ta chul huna chết mà sang zo na an ti in he nuclear bomb lom takhi sang zo som cooperate khan hol ting takin lo test ve thei ani kha tin North Korea dictator Kim Jong Un ram hian NPT atangin nuclear proliferation treaty atangin sang hi pathum khan ani nok dok thuta nuclear ral thum chu ama saparin sang hi paruk khan lo ting takin aron test ve thei ka mai ni kha anni sarkar hian khovel rampuma an nuclear kap chuk thei kopan nei ziate an test un mai boka ballistic missile te an test a chuk takin chapo takin test ut mai ni hi tin pakuana chu Israel ania do dalna o ahun lai khan John F Kennedy US president neu point an nei tur hi lo do dala na sa takin lo do dala chu ka chu fingle ram sa tak chuin lu tak chung bokin a nuclear ra thum te chu test kerlowin sak go som nga le sak go som ru chauvel khan a nei tran ti hriat ania an ni hian nuclear ra thum te hi vantlau hriat te semo puang kerlowin an nei ve ta ni ni sila ka soizok ka South Africa po hian nei a amar chu sak go som nga som ru chau tang khan nuclear program hi an local pui to an ni hi Africa ram an nia European hi Africa ram ani na chungin European ram dang te ang buka developed country ve thonia an GDP po sang ema an nuclear ral thum atom bomb saber po ba saber chu kha apartheid era government kalpui hoi khan 70 kha chau khan an siam chu ka amar chu nuclear device test na po sagos go sumsari somrit chauvel khan an siam ti hriat anina amar chu kan se to in nuclear bomb te hiram dang te na tho na tang boka an siam anina international pressure in a nuclear weapon hi manru program chu atitopa nuclear non proliferation treaty party lon choin sagos go som ko pakhat khan volunteer in a nuclear arsenal chu a dismantle atitop ta ani chuan katin zo kha klinglo le bu dang ngai nga soina a minong thak sak klun ve a along khop mai along tu ke soibel te lek soi kan te kan nei chuan komen lama te bo men thil bel ula along khopang lo me khoi takin min lo like min lo subscribe sak ve ram don ya lo me